Okay, so op julle bladsy, guys, on your page, we are busy drawing a ramp and a staircase, and we're going to be drawing it in a specific direction. And I want you guys, you're going to need for this a ruler. You're going to need at least a 30-degree triangle. Jy gaan 'n 30 grade driehoek en 'n liniaal nodig hê. Nou, as jy 'n lyntjies bladsy, die belangrike ding hier is dat jou liniaal moet altyd teen dieselfde angle bly. The moment when your ruler goes at another angle, your lines will be inaccurate. So what I'm going to do is I'm going to place my ruler just one blue line below the existing line I'm going to start on, and I'm going to draw on there a line 30 degrees in this direction, about the length of your triangle. I'm going to turn it around 30 degrees in the opposite direction, and I'm going to go 90 degrees up. Okay, so they are not a specific length, but they more or less the length of my triangle. Okay, nou gaan ek gaan, en hierdie is belangrik, this can be different. Ek het 'n grootte, I've got a big one, but I don't want to borrow that out. This is my one I use for EGD. Dan moet jy die kleintjie gebruik, maar gee my net gou kans, dan kan jy hom gou kom haal. Okay. Gee my net so oomblikie. Okay. So guys, what we're going to do now is I'm going to measure a height of 30 once. So 30, 10, 20, 30 millimeters. I'm going to measure on this side, I'm going to measure 60. So 60 millimeters, 30 on this one, and on the width, I'm going to measure 40. So ek maak hom 40 hierso, 30 daarso en 60 daarso, né? Daai lyntjie maak nie regtig saakie. Ek kan enige lengte wees. Dis maar net 'n lyntjie, okay? Okay, wat ek nou doen is ek gaan nou eers vir my 'n boksie skep. I'm just going to create a box first. Nou, wat ek gaan doen is ek maak seker van dit. Ek sit my driehoekie op die bestaande lyntjie en ek maak seker daai angle is dieselfde, né? Nou skuif ek hom net op. En ek trek vir my nog 'n lyntjie daar. Alright. Ek draai hom om en ek trek nog 'n lyntjie in hierdie rigting. Alright. Nou draai ek hom regop en ek draai 90 grade lyntjie op, soontoe, en 'n 90 grade lyntjie op die kant toe. Alright. En die laaste deel, nou gaan jy sien, maar nou sukkel jy om die ding hier in te kry. Nou wat nou? Nou skuif ek net my liniaaltjie op. I just move my ruler up onto one of the other blue lines on my page. Okay? I take my triangle and I double check that my angle is the same. Okay, that's very important. And now I just move it up, draw this line 30 degrees, and I turn it around and I draw this one also 30 degrees. Okay, if you find you cannot complete it there, just move it up one extra line and draw it in. Okay, so daar's my boksie 60, 30 en 40. Okay, nou kan jy gaan leen. Okay, nou die tweede ding wat ek doen is, ek gaan heel eers die ramp teken. I'm going to draw the ramp first. Now to get the ramp, I'm going to divide this into half. So ek maak hierdie by 20, by 20 I make a little mark, and at the bottom I also make a little mark by 20. Okay, so ek deel hierdie in, I divide also line made they do there as well.
ramp. Just slightly that you guys will be wide. We for now in the short run and in I'm going to put it on by 2 and by 3. I'm going to make a little mark. Okay, so 10, 20, 30. I mark off 3 of the same distance on the vertices. So then by 20 30. Nou net al wat ek doen is lyn en nog 'n lyntjie in 'n line there. This little grid with this, okay, you just make to make the draw Rubik's cube. Drawing a color in okay. In dan gaan ek afgaan, gonna go down, gonna go to the side again, gonna go down to the side and down. Okay, so now I've got the step on the side. Okay, en hoe kry ek nou die trappie in die binnekant? So hoe kry ek die trappie nou? How do I get the step on the inside, guys? There's two ways. There's two ways that you can do this. Mooi. Alright, so kom ek wys vir julle. So wat ek doen is, ek vat my driehoekie en nou vat ek op daai angle van 30 grade. Trek ek vir my van elke hoekie van die trap. Trek ek vir my 'n lyntjie in. So every corner of that step I'm going to draw a line in. Construction line, so enetjie daar, enetjie hierso, enetjie daar, daarso, ene hierso en enetjie hierso. Okay, nou hoe lank moet hulle wees? Jy trek nou maar net 'n lyntjie. En nou gaan ek hulle afmeet. Okay, so nou gaan elkeen van daai, hy's mos 20 wyd, so it's 20 from there to there. So the steps will be the same width. So if it's 20 over here, you can measure 20 there. You can also measure 20 here. Ek gaan dit vir julle gou sommer intrek met die koutjie. So daar's ook 20. Hierdie enetjie is ook 20. Hierdie enetjie is ook 20. So ek trek hulle almal 20. Daai is 20. Daai is 20. En my laaste een is ook 20. Nou gaan julle sien, dis daai selfde lyntjie wat ek kry. Af, soontoe, af, soontoe. Presies dieselfde, né? Okay, daar's nog 'n manier wat jy dit kan doen. Ek gaan dit ook gou vir julle wys.
En as jy klaar jou eerste enetjie daar gemeet het, nee, dan kan jy dit ook gedoen het. Jy kon 30 grade ingegaan het, dan trek jy 'n lyntjie tot waar hy sny, en dan draai jy jou driehoekie, en dan gaan jy net af tot waar hy die volgende lyntjie sny. Draai jy hom weer 30 grade, trek jy hom tot waar hy die ene sny, trek hom weer af tot waar hy die ene sny, trek hom weer af tot waar hy daai ene sny, en trek hom weer af tot waar hy hierdie enetjie sny. Daar is my trappie. Hulle is almal dieselfde buite. Hulle is almal 20. So as jy hiermee 20, 20, 20, 20, 20, dan kry jy outomaties die agterkant van die trap. OK. Hierdie stukkie gaan ek net inteken vir julle daar. Daai stukkie gaan ek inteken. Dan hier in die onderkant gaan jy daai lyntjie met daai hoekie verbind. Dit sal ook 30 grade wees. This will also be at a 30-degree angle. Can you see it? En nou gaan ek net om die buitekant gou dit verbind. En nou gaan julle sien 'n stukkie van hierdie ramp loop agter verby. Dit is reg, so hy moet dit doen. Daai stukkie gaan ek nie sien nie, né? So nou kan ek na die tyd gaan en ek kan my skadering vir myself gaan byvoeg. OK? Ek kan nou shading doen. Hoe doen ek die shading? So ek vat net my potlood, doen daar in die hoekie lekker en ek fade hom uit. En dieselfde hier doen. En dieselfde hierso doen. En dieselfde daar. OK. So daar sou sy. Selfde hierso. En daar 'n bietjie skadering bysit. Sou jy nou verder wil gaan as dit, dan kan ons dit doen. En ons kan sê nou maar en 30 grade. Sê nou maar jy wil dit rail. You're gonna go here centimeter centimeters here. Just go down to the I know. So you just at the top. Now you just the linky. If you want to. Byvoorbeeld waarby sit of in die middel, then you can also do that. You can add like let's say 10, 20, 30 over here at the bottom. You can add 30 at the top, 10, 20, 30. En ek verbind hulle net met mekaar. En daar's my traprelingkie hierso ook. Got it. Diepte gee. Dis wat
depth in a RAM meter top in color. An idea